ngisiza abantu. Hayi nganza ukuthi ngiyethemba nasibonela laphana imibukiso engithe kuyiveza laphana endaweni nje yenzeka laphana endaweni yaseThekwini laphana isimo ke esemvula esithe kuba namandla impela ekwazi ukuphazamiseka izinto eziningi laphana njengoba ke uzibonela bafethu abanye bafethu sebaluza izindawo zokuhlala baluze izindlu zokuhlala laphana isimo esibe ngalolu hlobo olumangazayo bafethu angazi ukuthi mina mhlawumbe kuthini wakho ukuphawula ngalolu daba kodwa ke ahlala lapha comment section kungixoxele kabanzi ukuthi lithini ukuvo mangabe unjena ngumfethu ke last bona Magumede ngiyacela ukuthi usubscribe hlangane futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo ngithanda khona.